Siyanibingelela emakhaya, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje. uNkulunkulu wenza izinto ezimangalisayo ngale nkonzo zasemakhaya. Sizwa ubufakazi obukhulu nobumangalisayo bezinto uNkulunkulu azenzayo. Ngakho uNkulunkulu siyambona ukuthi lesi sikhathi uyasebenzisa ngendlela emangalisayo. Siyanigqugquzela ukuthi niqhubeke ukukhonza ndawonye sikhonze uNkulunkulu wethu ophilayo. Ngizocela ukuthi sisukume sime ngezinyawo sidumise ndawonye phambi kokuba siye ezwini lenkosi. Inkosi nibusise.
praised. You are Alpha and Omega. Come on! We worship you, our Lord. You are praise. We give you all the glory. You are the way, Jesus. You are Hallelujah! Hallelujah! Jesus. We give you all the glory. You are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy. We give you all the glory. You are worthy, Jesus. Baba ufana ludumo, ufana lumangwa. We give you upagama glory. You are worthy, you are worthy. Jesus, you are worthy, you are worthy. Uitwala na pagate ukusonini na nini, ukuthambekile igama lakho, ukumhlakazi, uphanana kwena, ufanana nasebusuku udumo. Baba sithi apha, sithi apha. Jesus, we give you all the glory. Ufana ludumo, ufana lumangwa. Jesus, kungeze kwaphela kimi ukuthanda wena, thanda wena Jesu. Khumbula iGetsemane, iGetsemane. Yabo ngihluphekela Jesu, ngihluphekela Jesu. Ekuseni uJehova, emini ukuJehova, entambama ukuJehova, okuquka ukhulu.
wami kithi bisuthe waba sima githi mbiza na umuche esintwe umuche waba ungu ungenzela konke kuhle ayungenzela konke kuhle Oza, Jumbo. Jesu ungenzela konke kuhle asapha kwamashu Jesu ungenzela ke Jesu ungenzela Jesu ungenzela asapha Jesu ungenzela His Church New Germany sinesonto elimangalisayo phambi kwethu nakho odinga ukwazi ngaleli sonto. Hey mom! Mama! Mommy! Mom! Mama! We want to celebrate with you! Join us this Mother's Day to cheer for me at 9 a.m. We've got something super special prepared. Just for you! Live on Facebook and on Instagram. Ngesonto elizayo sifisa ukugubha bonke omama. Siyacela ukuthi umeme omama abakwaziyo ukuthi bajoyine our church in the home ngesonto elizayo ngomhla ka-10 kuMay. Masingene kumyalezo wanamhlanje. Siyakhuleka zonke izinsuku ngoFontambama kuFacebook na kuInstagram live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo6 for our midweek meetup, Facebook and Instagram live. Uma unombuzo noma udinga umkhuleko, sicela usifonele noma us-SMS noma uthumele uWhatsApp kule number ethi 071 630 4488 071 630 4488. Lesikhathi isikhathi esinzima kakhulu kubazalwane bethu abaningi. Abanye abazalwane bethu balahlekelwe imisebenzi noma amaholo noma bancishiselwe amaholo.
Siyacela bazalwane ukuthi sithwalisane kulesi sikhathi. Manginomzalwane oseduze nawe omaziyo ukuthi unesidingo ungakwazi kumsiza, siyacela ukuthi umsize. Lithi iBhayibheli kwabaseGalatia 6:10 lithi ngakho ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke kepha ikakhulukazi kwabendlu yokukholwa. Through i-non-profit organization yethu ukwakhe senza okuhle kubo bonke wa reaching abantu bangaphandle ukuthi sibalekelele. Mukwazi ukunikela lapho siyacela ukuthi unikele. Kanti futhi sifisa ukusiza abazalwane bethu esikhonza nabo khona la eHis Church New Germany. Uma ukwazi ukunikela kulokho siyacela ukuthi ufake imali kwibank account yebandla kwi-reference ubhale ufood noma futhi usebenzise uzepha kwi-reference ubhale ufood. Leyo mali soqinisekisa ukuthi ithenga ukudla ukusiza abazalwane bethu kulesi sikhathi. Siyacela bazalwane ukuthi sisizane sithwalane kulesi sikhathi. Inkosi nibusise. Nazi izindlela zokunikela. Ungenza i-transfer kwi-account yebandla, imininingwane ivelile kwi-screen noma usebenzise i-code kaZepha. Greetings bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje. Siyabonga ukuthi nibe nathi kule nkonzo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela ukukhuleka singene ezwini lenkosi. Ngabe uvula iBhayibheli lakho ku-Exodus from chapter 8 ngibe ngikhuleka. Baba egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga kakhulu ukuthi baba yize kunje usiphile amathuluzi ukuthi sikwazi ukushumela izwi lakho nokuhlanganyela ngendlela esihlanganyela ngayo. Sibonga baba umsebenzi owenzayo emakhaya ethu nasemndenini yethu nakumalunga emndeni yethu njengoba sihlanganyela ndawonye ukuthi sikudumise. Baba sibonga nalowo obuka eyedwa lapho ekhona noma elalele eyedwa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ongcwele ngayo yonke impilo ebukayo noma elalele noma ezobuka ilalele later lama recordings. Baba ongcwele we pray egameni lenkosi yethu Jesu ukuthi igcwalisa baba ngobukhona bakho yonke indawo lapho abantwana bakho bekhona ukuthi bathakamele lenkonzo egameni lenkosi yethu Jesu. Khuluma a unique word kulona lowo muntu baba and transform impilo zethu sonke ngabikho zophuma esafana njengenceke yakho ngiyayithoba kuwe. Ngiyamelana nesitha kumele sibaleke egameni lika Jesu. Cela umgcobe umsebenzise for your glory uguqule impilo zethu and let us never be the same again egameni lika Jesu Christ inkosi yethu. Ngithembele kwelwakho ugcobo. I lean not on my own understanding or gifting or experience, but I lean completely in you. Holy Spirit, I commit myself to you. Please have your way kulesi sikhathi in Jesus name. Amen. Bazalwane soqhubeka last week besikhuluma ngo I am. Soqhubeka kancane along those lines. Ngizothanda sifunde Exodus chapter 8 from verse 22 othi ngalolo suku ngiyakwahlukanisa izwe laseGoshen lapho kuhlala khona abantwana bami usho njalo uNkulunkulu abakhe kulo abantu abami ukuba kungabikho izibawu khona. So lenhlupheko ezokwenzeka manje kuyaphambili angeke isaba khona eGoshen ukuze wazi wena Faro ukuthi nginguJehova phakathi kwezwe ngizokwahlukanisa abantu bami nabantu bakho ngomuso. Siyakuvela lesi sibonakaliso uthi uNkulunkulu I will distinguish ngizokwenza kube khona umehluko phakathi kwabantu bami nabantu bakho. Ukufunda futhi kuyena Exodus a few pages over chapter 12 ngifunde uverse 12 wakhona othi Exodus 12:12 uthi ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe abantu nezinkomo ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo noma onkulunkulu baseGibhithe nginguJehova. Lithi ngesilungu just le part nje yokugcina uthi I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Ngamanye amazwi ngale nhlupheke engilethayo ngahlulela onkulunkulu baseGibhithe. Angahluleli nje amaGibhithe kuphela noFaro kodwa ngahlulela onkulunkulu baseGibhithe. Ngiyacela ukuthi ukubambe lokho ngoba kubaleke kakhulu kule ntshumayelo yanamhlanje. Nawu bazalwane ngikholwa ukuthi uNkulunkulu njengebandla uyasikhipha khona lapho asikhipha khona
and kukhona lapho asisa khona njengoba abantwana bakwa-Israyeli lapho esifunda khona uNkulunkulu wayebakhipha ezweni lobugqila eGibhithe ebayisa ezweni lesithembiso. Ngikholwa ukuthi izinto lesi sikhathi esinzima kangaka uNkulunkulu uyasikhipha somewhere njengebandla and kukhona lapho asisa khona, and kumele bazalwane singalenzi iphutha elenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli. Abantwana bakwa-Israyeli uma bakhipha uNkulunkulu eGibhithe ebayisezweni lesithembiso, esiningi leso sizukulwane asingenanga ezweni lesithembiso ngoba khona lapho esahluleka khona, and kunendawo ezimbili main areas lapho abahluleka khona engifisa uNkulunkulu asize ukuthi mina nawe singahluleki. Number 1, bahluleka ukumethemba uNkulunkulu. Uzokhumbula last week sathi wathi uNkulunkulu Mose hamba negama lami elithi ngingunguye unginguye ngingungikhona, I am that I am. Batshela ukuthi igama lami laNkulunkulu okuthumileyo I am. Wathi uNkulunkulu umesho njalo ingoba ifuna abantwana bakwa-Israyeli bazi ukuthi lo ozohamba nabo unginguye enginguye nokuthi ukhona, he is, I am. Kodwa abalazanga igama lakhe and therefore abamethembanga uNkulunkulu. Uyabona abamthembanga ngoba njalo uma behlangana bezana nenkinga bayakhonenda, Mose uzosibulalisa, Mose usikhiphelene eGibhithe, ngathi bekungcono eGibhithe ingoba bengekho namathuna eGibhithe ukuthi uzosibulalisa ehlane. Njalo babecomplaina, yayingekho into evukayo ukubona ethi uthembekile othembisile uNkulunkulu osikhiphile eGibhithe uzosiza lapho esisa khona. And therefore uyabona ukuthi kwangekho ukuthemba uNkulunkulu kubantwana bakhe, njalo babesola uMose, bayibona ngathi ne uMose, kanti uMose wayebatshela ne akusimina, unginguye ungikhona ongithumile ukuthi nginikhiphe. Kodwa every time kuba khona ubunzima babengathembeli kunginguye noma kungikhona. Nathi bazalwane sidlula emzimeni omangalisayo njengezwe, njengebandla, njengabantu bonke abakhe ezweni. Kodwa akumele sikhohle ukuthi ubani esamba naye, akumele sikhohle ukuthi thina singababani, ngoba thina wethu uNkulunkulu unginguye ungikhona. Nalesi simo ukhona, nalesi simo he is, I am that I am, he is the great I am. Unathi, he's willing to help us and is able ukuthi asinqobele. And ngiyakholwa ukuthi into ayenzayo ukuthi njengebandla uyasisusa endaweni ethize khona lapho asisa khona. So iphutha lokuqala lika-Israyeli okumele siligweme ukuthi singamthembi uNkulunkulu. Kumele simthembe uNkulunkulu, ngisho kungehla noma yini ehlela ezweni, kodwa njengabantwana bakhe kumele simthembe ukuthi wena uNkulunkulu uthe khona lapho sikhipha khona and khona lapho osisa khona. Number 2, ngithanda wazi mzalwane wami ukuthi lapho sisa khona uNkulunkulu kungcono kunalapho ekade sikhona. Iphutha lika-Israyeli ukuthi njalo wayebheke emuva engazi ukuthi kungcono emuva lapho aqhamuka khona kunalapho aya khona, kanti uthi uNkulunkulu lapho engikisa khona ezweni lesithembiso kungcono kunasezweni lobugqila. I'm taking you to a land flowing with milk and honey. Indawo engisa kuyona ingcono kunale ovela kuyona. Kumele simkholwe uNkulunkulu bazalwane, even njengebandla, ukuthi lapho sisusa khona noma lapho asisa khona kungcono kunalapho asusa khona. Singabe ngabantu ababambelele ko-anyanisi baseGibhithe. Abantwana bakwa-Israyeli becomplaina kanjalo bethi eGibhithe kwakhona o-anyanisi, khona amakhukhamba, bathi zahlala eduze kwamabhodwe enyama, sidle isinkwa size sisuthe. Bekhuluma engazi ukuthi kungcono ngemuva kwabo, sebekhohliwe ukuthi kade beyigqila eGibhithe kodwa usimakade bayisa ezweni lesithembiso. Nathi kumele singakhohlwa ukuthi lapha sisa khona uNkulunkulu kungcono kunalapho esivela khona. Now phakathi nendawo kune discomfort as abantwana baNkulunkulu nabo ba-experience i-discomfort between iGibhithe nezwe lesithembiso. Kodwa yize sihlangabezana ne-discomfort kungemnandi kunzima, kodwa ngifisa wazi mzalwane wami ube nesiqiniseko ukuthi indawo uNkulunkulu asifisa kuyona ingcono ngendawo asisuse kuyona. Yena uyalazi icebo nalo ngeimpilo zethu, icebo elihle. It's not an evil plan to harm us, it's a good plan to prosper us, to give us hope and a future. And njengebandla
lapho asisa khona kungcono kunalapho ezivela khona. And kumele siqaphele kule season bazalwane ngoba uNkulunkulu is changing things, and often uguquko noma ushintsho it is uncomfortable. Simele siqaphele ukuthi in ekutheni ngabe comfortable kulesikhathi transition singabambeleli kokudala kodwa let's embrace sibambe lokhu uNkulunkulu lapho asisa khona. Now eBhayibhelini kwelidala iTestament kunezinto okuthiwa ama-type and signs and shadows, so imfanekiso yezinto ezayiseza kwenzeka literal lento ebhaliwe kodwa yize ziliteral kodwa futhi zifigurative ngoba zikhuluma ngesikhathi esizayo. Masibheka nje kule ndawo esikuyona uFaro umfanekiso kaSathane, uJesu noma uMose ungumfanekiso kaJesu njengoba uMose eya kuFaro nomyalezo othi khulula abantwana bami ukuze bangidumise noma abantwana bakaNkulunkulu. uMose uthunywe ubaba wakhe kuFaro kuSathane ukuthi tshela uFaro ukuthi akhulule abantu bami ukuze bezongidumisa noma bangikhonze. Kanjalo noJesu ufika emhlabeni uya kuSathane uthi Sathane khulula abantu nabantwana bakaNkulunkulu ukuze bakwazi ukudumisa uNkulunkulu. So uFaro uphawu kaSathane, uMose uphawu kaKristu uJesu, uIsrael uphawu noma umfanekiso webandla, iGibhithe umfanekiso wezwe elingasindisiwe, indlela engasindisiwe noma indlela engenaMkulunkulu yokuphila neyokubusa izwe lelo, and then uIsrael ibandla, iGibhithe yizwe. So ke bazalwane uNkulunkulu lesisikhathi kukhona lapho asikhipha khona and kukhona lapho asisa khona. So ke uma uMose efika ehamba noIM efika phambi kwaFaro emtshela Faro uthe uYahweh uthe uIM that I am angitshela ukuthi khulula abantwana bakhe ukuthi beyomdumisa. uFaro uthi ubani lo IM that I am okhuluma ngaye? Angimazi and ngeke ngiyenze lento oyishoyo. Usethi ke uMose, Aaron phonza phansi induku yakho khona ezobona uFaro ukuthi ungubani ungikhona. Uma iphonza phansi induku uAaron iyaphenduka ibe yinyoka. Now it's important to note ukuthi kumaHebheru noma kumaJuda induku, a rod, a staff kwakuyisymbol yegunya. Yingakho uMose olwandle bovu ephakamisa induku ngamazwi wayiphakamisa igunya alinikeziweyo kwavuleka ulwandle olubovu ngoba induku iwuphawu noma umfanekiso we-authority wegunya kubantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ezweni noma eGibhithe inyoka eyayinguphawu lwegunya. So ngamazwi uthi uNkulunkulu Faro ukuze ngitshengise uthi ngingubani ngizokhuluma ilanguage yakho, ngizophuma kweyami ilanguage yokuthi igunya induku ngizothi abayidedele phansi ibe inyoka kuze ngitshengise nginegunya. Kodwa uFaro bese biza ama-magicians endawo, izazi zendawo ezayisebenzisa onkulunkulu ongasibo onkulunkulu, wathi bafana bami anikwenzeni lokhu okwenziwa ilabafana bamaJuda, nangempela nabo baphonsa induku phansi zaphenduka zaba yizinyoka. Kodwa inyoka noma induku kaAaron yayigwinya zonke lezi ezinye izinyoka. Ngamazwi wayethi uNkulunkulu elami igunya Faro ngifisa uwazi ukuthi liphakeme kunegunya loNkulunkulu baseGibhithe. Amandla enu obumnyama awayilutho kumina, nginegunya elingaphezulu kunegunya lenu. Before kuze qandwe bazalwane kungenwe enhluphekweni, uNkulunkulu wayesemtshengisile uFaro ukuthi amandla ami negunya ami Faro aphezulu kunamandla negunya oNkulunkulu wakho, ngoba zonke lezi nyoka zagunya ile ndocabanga ama-magicians afike phethe induku ahamba engesenazinduku. Ngifuna wazi mntwana kaNkulunkulu ukuthi azisekho izinduku eGibhithe. Lithi iBhayibheli uJesu ngesiphambano into ayenza ukuthi waphuka izikhali ababusi nabanamandla okukhuluma ngombuso bomnyama nombuso kaSathane. Lithi iBhayibheli esiphambanweni uJesu waphuca ikhali wabathela ngehlazo obala. He disarmed the principalities and the powers and he made a public spectacle over them and he triumphed over them by the cross. Udinga ukwazi ukuthi eGibhithe ayisekho induku ngoba uNkulunkulu wethu ulithathile lonke igunya. uJesu mevuka kwabafileyo uthi all power, all authority
ukuthi amandla onke igunya lonke linikezwe mina and uthi yena uJesu ngilinikeza nina abantwana bami uthi nginikeza igunya phezu kwawonke amandla kaSathane nakunyathela inyoka nofezela indaba enyathela inyoka ingoba sengazigwinya vele ngoba lami igunya liphakeme kunegunya likaSathane. Bazalwane udinga ukwazi ukuthi njengomzalwane you are fighting a winning battle not a losing battle ngoba eyethu impi yanqotshwe eCalvary esiphambanweni. All we have to do is take our position of victory. Bathi uma bekhuluma abakhuluma kahle bathi we don't fight for victory but we fight from victory. Ochaza ukuthi asilwela ukunqoba kodwa silwa simile enqobeni ngoba simphezu kwe-victory noma ukunqoba okwenzeka esiphambanweni lapho amandla omnyama aphucwa khona igunya. Azisekho izinduku eGibhithe. Ngiyamangalisa ukuthi abakaqali ngisho ukuyiqala le ndaba yama-plagues kodwa uNkulunkulu usenze kwaba clear ukuthi igunya lakhe liyangigwina igunya lase Gibhithe wabaphuca zonke induku. Ngakho we know ukuthi lento izophetha kanjani ngoba igunya kaNkulunkulu already selizibonakalisile lagwinya lonke igunya lase Gibhithe noma lasezweni. Now into engifisa uyibheke lapho esifunde khona ku-Exodus 12 verse 12 uthi uNkulunkulu ngizodlula eGibhithe ngibulale wonke amazibulo uthi ngokwenza njalo ngizokwahlulela onkulunkulu baseGibhithe. Ngamanye amazwi le nhlupheko uNkulunkulu azilethayo phezu kweGibhithe zizokwahlulela onkulunkulu beGibhithe. So ke ngifuna ukuthi bazalwane kulesikhathi esikusona uNkulunkulu wahlulela onkulunkulu bezwe. uNkulunkulu njengamanje wahlulela onkulunkulu bezwe. Onkulunkulu bezwe njengamanje bafana noDagon etempelini balele phansi ngezisu amandla abo anqamkile. They failed them. Onkulunkulu bezwe are being judged ngendlela emangalisayo kulesi sikhathi. Kodwa nayo into engifisa uyibheke ukuthi ungacabanga ukuthi abaseGibhithe kuphela ababekhonza onkulunkulu baseGibhithe. Nabantwana bakaNkulunkulu basibe yiqhina zeGibhithe isikhathi eside more than 400 years. Abanye babo nabo basebekhonza onkulunkulu baseGibhithe. And kulesi sikhathi into ayenzayo uNkulunkulu uthi ngahlulela onkulunkulu bezwe ngahlulela onkulunkulu baseGibhithe. Manje kumele uqaphele mzali wami ukuthi ngeke ngathi behlulelwa onkulunkulu baseGibhithe uNkulunkulu ekutshengisa ukuthi nawe usuthobele onkulunkulu basezweni. Mphuma kubona into ayenzayo uNkulunkulu lesikhathi wahlulela onkulunkulu bezwe. Engeke ngathi enza njalo he's calling his church out uthi bantwana bakhe come out from among them my people. Ngikhumbula isambulo chapter 18 lapho likhuluma khona ngento ezokwenzeka ukuwa kweBabylon. iBabylon is the world system, isystem yezwe engenayo uNkulunkulu, is the world government outside of God. Kuthi uma liwe iBabylon bese kuba nengilosi ekhulumayo ngephimbo elikhulu elithi phumani kubo, come out from among them my people. Ngikhuluma uJesu uqobo uthi phumani phakathi kwabo bantwana bami ukuze so that you do not share in their sin or in the plagues that are coming upon them. So bazalwane kumele sibhekisise kulesi sikhathi ngoba uNkulunkulu wahlulela onkulunkulu bezwe. Uma nathi besijoyinile nezwe sakhonza onkulunkulu bezwe kumele siqaphele ukubashiya nabo onkulunkulu ngoba uzosikhipha uNkulunkulu njengebandla usisa ezweni lesithembiso. And angeke singene ezweni lesithembiso kusagcwele iGibhithe enhlizweni yethu noma kusagcwele izithixo zaseGibhithe emaphakatheni ethu nasendlini zethu. Onkulunkulu bezwe kumele sibashiye njengoba behlulelwa kulesi sikhathi. Now kulula kuthina bazalwane ukuthi sithi hayibo thina sinazi izithixo ayikho into esake sayibaza. Kodwa nakulesikhathi nathi bazalwane sinabo uNkulunkulu bethu noma izithixo esizakhile. Enikhumbula uthe uNkulunkulu mina nginguJehova ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphambi kwami. Uze athi uNkulunkulu I am a jealous God.
ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphambi kwami, because our God is a jealous God. And bazalwane masikhuluma iqiniso, nathi sinoNkulunkulu bezwe esiba adoptile baba ngoNkulunkulu bezwe. Let me name a few. Mhlawumbe ngenze ngimbalo wakho kodwa umoya ingcwele uzokutshengisa ukuthi yini into yezwe oyenze yaba uNkulunkulu wakho. Abanye bethu bakhonza uNkulunkulu wecomfort, uNkulunkulu wokunethezeka. Now ayikho into erongo ukunethezeka bazalwane, kodwa many times ukunethezeka kusenza ukuthi singabe saba willing ukwenza intando kaNkulunkulu, ngoba ngesinye isikhathi intando kaNkulunkulu iyasikhipha ekunethezekeni. Kanti futhi uma impokophelo noma igoli empilo yami ukuthi ngifuna ukunethezeka, ngenza noma yini ukuthi nginethezeke, futhi uNkulunkulu ezama ukungikhipha ukunethezeka kwami, angifuni ukuthi ngiphume ngoba sengenze ukunethezeka kwaba icomfort. And therefore uNkulunkulu lesisikhathi uyajaja ngisho uNkulunkulu wecomfort, uNkulunkulu wokunethezeka. Abaningi bethu were uncomfortable lesisikhathi, asinethezekile ngendlela ejwayelekile. So uma ukade ukhonza uNkulunkulu wecomfort bazalwane, basopa, shiya uNkulunkulu wasezweni, shiya uNkulunkulu waseGibhithe. Akumele impokophelo noma igoli impilo yami nawe kube ukunethezeka, kumele eyethi igoli kube ukumthokozisa uNkulunkulu nokufeza icebo lakhe empilweni ngempilo zethu la emhlabeni. Abanye bethu bese sikhonza uNkulunkulu wemali noma wengcebo, and uNkulunkulu uyamahlulela. uNkulunkulu wangempela ungungiyo onginguye uyamahlulela uNkulunkulu wemali nengcebo. Kade nasitshela iBhayibheli lithi iBhayibheli batsheleni elikhuluma ngabacebile, batshela abacebileyo ukuthi bangabeki ithemba labo engcebeni. La ngiyathanda ngesilungu lithi let them not put their trust in uncertain riches. Kwingcebo ongeke uzuyithembe, ngoba ingcebo nemali ayithembekile bazalwane. Uthi ke abangabeki ithemba labo engcebeni, kodwa abathembe mina uNkulunkulu ophilayo. And bazalwane njengamanje uNkulunkulu wemali nengcebo is being judged. Abantu balahlekelwe, abanye ama-thousands, abanye tens of thousands, abanye hundreds of thousands, abanye ama-million, abanye ama-billion, wiped out like this njoba sisesikhathini esithi asibe isikhathi sesomiso. And uNkulunkulu wemali akwazi senzela lutho. uNkulunkulu wemali khona abantu abatshela njengoba benemali bengenza noma yini, bengathenga noma yini, kodwa imali nengcebo ayikwazi ukukhipha kulesimo esikusona. I-COVID-19 ihlasela abacebileyo, ihlasele nabampofu, kushona abampofu nabacebileyo. And uNkulunkulu wengcebo awukwazi ukusindisa umuntu. Abanye bethu nayikho into wrong ngazonke lezi zinto bazalwane uma uyisebenzisa right. Lithi iBhayibheli akwazi ukukhonza uNkulunkulu noMammon onguNkulunkulu wemali. Imali kumele ibe yithuluzi esandleni sethu njengabantwana baNkulunkulu. Imali ingabi ummaster phezu kwethu, ingabi yona esicontrolayo esenzisa yonke into ngisho ephambene nezikaNkulunkulu ukuze siyithole, ngoba mase kunjalo imali ayisayona ithuluzi, isiwumaster phezu kwempilo zethu. Abanye ezinye izithixo zethu noma uNkulunkulu bethu ama-career ethu. Sometimes noma yini bazalwane oyivumela ukuthi ibe phambi kwakho noNkulunkulu, leyo nto yenze yaba uNkulunkulu wakho. Noma yini oyivumela ukuthi ikusithe uNkulunkulu bephambi kwakho noNkulunkulu, uyenza yaba uNkulunkulu wakho. Futhi noma yini oyibeke ngaphambi kwaNkulunkulu usuyenze yaba uNkulunkulu wakho. Zonke lezi zinto zinhle, kodwa uNkulunkulu ufuna siyisubmit kuyena, zize ngemuva kwaNkulunkulu, uNkulunkulu abe unumber 1 empilweni zethu. Kune statement esipowerful engizule recently, uthi lo mfundisi kunento embili uNkulunkulu angakwazi ukuzenza, zonke ezinye uyakwazi ukuzenza, zimbili angakwazi ukuzenza. Uthi number 1 akakwazi ukuqamba amanga, uthi number 2 akakwazi kuba number 2, he can only be first. It does not work bazalwane uNkulunkulu number 2 empilweni zethu. And njengoba ngithi uNkulunkulu khona lapha sikhipha khona, asisa khona, number 1 usibizela kuyena, usibizela leyo ndawo yokuthi uNkulunkulu abo number 1 empilweni zethu. Let me tell you, ibandla ezophuma kulezi nhlupheko bazalwane lizophuma li-radical, ngeke lifane ngendlela ibandla ekade seliyona. The lukewarmness of the church uNkulunkulu uyayahlulela ngalesi sikhathi, and those who are going to survive through lesi sikhathi edlula kusona are going to come out on the other side shining as gold. I am telling you by the Spirit of God ukuthi that is what God is doing in this hour. Uyasikhipha koNkulunkulu basezweni, uyasikhipha eGibhithe, usibizela kuyena njoba imessage kaMose ayithi bakhulule abantwana bami ukuze bezoyongidumisa. Therefore before ucabange yini engasibizela kuyona, usibizela kuyena uqobo, sizophuma sibandla ehlukileyo kuleli bandla esingene kulesi simo sikade siyilona. So uNkulunkulu wahlela uNkulunkulu wecareer yethu,
makuthi siyenza icareer yaba uNkulunkulu, there's nothing wrong with the career. uNkulunkulu wahlulela imisebenzi yethu namabhizinisi ethu mawusenze lokho kwaba uNkulunkulu sakuvumela ukuthi kube phakathi kwethu noNkulunkulu noma sakubeka ngaphambi kwaNkulunkulu. Wahlulela ipride yethu siguqe ngamadolo uNkulunkulu usithopsile. Wahlulela ngisho imfundo yethu ebesithi hayi nangifundile kunabantu abanamajazi phezulu kwamajazi kodwa they are uncertain about ikusasa labo njengamanje abazi kwenzakalani ngezezimali ngoba uNkulunkulu wemali even uNkulunkulu wemfundo noNkulunkulu nje wokuyithemba mina self reliant ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukwenza into zenzeke noma ngenxa yemfundo yami nakhuleka ngizoba right kodwa njengamanje indlela esi uncertain ngayo zonke lezi zinto azikwazi ukusindisa ngoba uNkulunkulu uyabahlulela uNkulunkulu baseGibhithe and uthi bantwana bakhe phumani phakathi kwabo ukuze ningasheri ezonweni zabo nasenhluphekweni engiletha kubona. So uNkulunkulu uyalikhipha ibandla eGibhithe ulisa ezweni lesithembiso. Kodwa izalokhu bazalwane, uNkulunkulu besike ngakusho ukuthi injongo yakhe yokuthi ahlulele uNkulunkulu baseGibhithe ingoba ufuna ukukhipha ibandla lakhe ebugqileni baseGibhithe ukuze likwazi ukumdumisa. Uthi uNkulunkulu, come out of her my people. Uthi Revelations 18 verse 4, then I heard another voice from heaven say, come out of her my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Ngakho ke bazalwane, uNkulunkulu usisa kulo ndawo ekade sikhuluma ngayo yokuthi thina sisezweni kodwa asibona abezwe. I am akazange ukuzobulala kodwa uzokhipha. Na kumele siqaphele ukuthi singalenzi iphutha la Faro. uFaro waba namathuba a more than 10 even ayengathi uMose ekhuluma naye inyoka noma iguye kaNkulunkulu lidla izinyoka zaseGibhithe kwakuyi opportunity yokuphenduka amukele uNkulunkulu weqiniso kodwa wangayisebenzisa. Each of the 10 plagues kwakuyi opportunity yokuphenduka amukele uNkulunkulu weqiniso wangalisebenzisa. At the Red Sea kwakuyi ithuba lokuphenduka amukele uNkulunkulu weqiniso kodwa wangalisebenzisa. uNkulunkulu esibonisa ukuthi empilweni zethu kunoNkulunkulu basezweni noma baseGibhithe khona lapho esikhonza khona uNkulunkulu wezwe. Thatha ithuba lesikhathi mzalwane ukuthi uphenduke ngoba uNkulunkulu uyasikhipha njengebandla. So let me show you ukuthi ngiqonda ukuthini mangethi uNkulunkulu wayahlulela uNkulunkulu baseGibhithe ngalama plagues noma ngenhlupheko aziletha eGibhithe. Number 1, uma ethi uNkulunkulu kuMose, hamba umtshele uFaro nabantu bami ukuthi uthunywe unginguye uthunywe ungikhona. Into ayisho ukuthi uthi njoba ethi bathethe uthunywe I am, uchaza ukuthi onkulunkulu benu they are not, I am and they are not. Uma ethi batshele ukuthi uthunywe ungingikhona, chaza mina ngikhona kodwa onkulunkulu benu abekho. Bheka-ke umangaliso wokuqala noma inhlupheko yokuqala abayenzayo uMose noAaron eGibhithe ukuthi baphendula amanzi abe ulwandle. uAaron ushaya ngenduku umfula iNile okumfula omkhulu waseGibhithe waphenduka waba igazi. Wonke amanzi abayigazi ngisho besibafake emabhakedeni wonke amanzi eGibhithe aphenduka abayigazi. Wenzani uNkulunkulu? Ujaja uNkulunkulu waseGibhithe abambiza ngoHapi. Mubheka zonke le nhlupheko akavelanga uNkulunkulu wenza noma yini nje, wayekhetha ukuthi ngale nhlupheko ngithagetha lo uNkulunkulu. For example, kwakunoNkulunkulu othiwa uHapi, waye uNkulunkulu weNile River ngoba iNile River yayiyinhliziyo iwukuphila kwaseGibhithe ngoba iGibhithe lehle ugwadule. So babethembele kakhulu emfuleni waseNile, overflow wawuchichima every year. Uthi umuchichima ulethe umhlabathi ovundileyo abakwazi ukutshala kuwona, wagcwele inhlanzi ababezidla, wawuyihighway kuhamba khona emkhumbi. So wawuletha ingcebo eGibhithe. So umfula weNile wawurepresenta economy yabo. Uma ulwa neNile ulwa neeconomy yabo, and uNkulunkulu eguqula iNile River enza ibe igazi. Ujaja uNkulunkulu wabo uHappy uthi muphi uNkulunkulu weNile uma mina ngiguqula iNile ngenza ukuthi ibe igazi ngabe ngisakwazi ukuphuza kuyona. uFaro wabiza ama-magicians nezazi zaseGibhithe wathi enzani bafana bami nawo benze the same thing to a lesser scale. Nabaphendula amanzi abayigazi yaqina inhliziyo kaFaro. Hlupheko yesibili amaselesele. Ucela amaselesele eGibhithe lithi iBhayibheli ayekhona yonke indawo, ayekhona endlini zabo, ayekhona phezu kwembhede yabo, ayebahamba bona uqobo, ayisemabhodweni abo, ayisey'tsheni zabo. They were all over
lamaselesele wenzani uNkulunkulu ujaja uNkulunkulu wabo ababembiza ngokuthi uHeket was a goddess babemdweba bedweba umuntu wesifazane onekhanda lesele iselesele was sacred lalingcwele kumaGibhithe indlela sacred ngalo umuke waligcoba njena wawungabulawa ngisho ukubulawa uNkulunkulu enza ukuthi kugcwala amasele eGibhithe wahlulela uNkulunkulu wabo uthi muphike manje your goddess uNkulunkulu wenu onguHeket uma ngcwalisa amasele kanje njoba esegcwele kanje babe wagcoba bekwenza konke kwakutshengisa ukuthi oNkulunkulu benu akusibo oNkulunkulu I am and they are not kuyamangaza bazalwane ukuthi laba bantu babe khonza ithixo noma abanye uNkulunkulu kodwa bebeyacredita ngokwenza izinto ezenziwa uNkulunkulu iNile River ekaNkulunkulu yadalwa uNkulunkulu and it's a miraculous river bazalwane iNile River iqala eUganda ngake ngaya lapha iqala khona lapha iqala khona kunesiphethu nje samanzi ongaziwa qhamuka noma ngaphansi komhlaba and ihamba idistance ende ngendlela emangalisayo it's a miracle of God kodwa bona bakha isithixo balesi sithixo isona esisinikeza iNile River esikhundleni sokudumisa uNkulunkulu obanikeze iNile River mhlamba unakanga uAaron akha ithole legolide akasho ukuthi uNkulunkulu omusha lo wathi Israel nangu uNkulunkulu wakho onkhiphe eGibhithe ngoba babethatha imisebenzi kaNkulunkulu wethu ophilayo imisebenzi kangikhona umsebenzi kanginguye unginguye kodwa bacredite abanye uNkulunkulu noma ezinye izithixo ngemsebenzi kaNkulunkulu wethu mangaliso wesithathu yangichaza le yamasele ngoba nakhona kubizwa ama-magicians nawo enza amasele ambalo kunala wenziwe uAaron we assume kodwa uma sekumele amasele axoshwe aphele ama-magicians ayengakwazi ukuwaxosha uNkulunkulu kuphela onguNkulunkulu ophilisayo kwakumele kuncengwe uAaron noMose ukuthi awaxoshe amasele mangaliso wesithathu lithi ngesingisi uAaron struck the dust and it turned into lice lithi ngesizulu washaya umhlabathi waphenduka waba imnyane anginasikhathi sokuchaza one of the gods abajajayo uGeb kwakuNkulunkulu omhlaba babethi umhlaba uveze izitshalo waveza ama-fruit nama-veggie bahlabele uGeb badumisa uGeb ngomsenzo umhlabathi uma besha umhlabathi uphenduka ube yimnyane kahle kwangalo nje imnyane la kwakuyinto ecishe ifana nezintwala bathi ngezulu izinsensane net and lezinto zazibancinza zibaluma zayigcwele emzimbeni yabo nabathi ke uNkulunkulu emkhonzayo ubona umhlabathi awukhiphi namhlanje ama-fruit nama-veggie kodwa ukhipha izilwane ezincinzayo nezinlumayo ngiyayithanda into eyenzeka la nangikwazi ukuchaza angisenaso isikhathi sokuchaza ukuthi uNkulunkulu yabuze nemuphi kuGeb wenu ngoba nawo abapriesti sebenale intwala and kwakunemithetho strict wezongena kumathempeli abo ukuthi kumele ba-check hygienically ochaza ngisho abapriesti bakhona abasakwazi ukungena emathempelini abo ngoba bagcwele intwala ubaphi manje uNkulunkulu benu enithi uNkulunkulu abaphilisayo noFaro uqobo lwakhe babethi unguNkulunkulu eGibhithe and uthi uNkulunkulu ke buka noNkulunkulu wenu naye ugcwele izintwala njengezwe lonke so ngiyamehlulela noNkulunkulu wenu onguFaro baphike manje ngichazwa ile uFaro wabiza ama-magicians wathi enzani bafana bami athi ayazi ama-magicians angakwazi ukwenza kwaba yiwona ama-magicians athi lo umuntu kaNkulunkulu lokho asikwazi ukwenza kwakonfirmeka okwenzeke eqaleni ukuthi igunya laNkulunkulu laligunya lonke igunya laseGibhithe kunezinto usathane ngaba nawo amandla amancane ahlupha ngawo kodwa udinga ukwazi wena unegunya phezulu kwamandla akhe onke lisho njalo iBhayibheli noNkulunkulu ukuthi mina I am bona they are not mina nginguye bona basiyena mina ngikhona bona abekho kwathi uma kufika kwiplague yes4 okwakuwama-swarms ezibawu lithi izibawu ngesiZulu so kunama-swarms lithi lesingisi flies kodwa bazahle kwangazona impukane kodwa it's a kind of flying insect sinambuzane esindizayo esagcwala ezweni kwathi uma kufika kwathi uMose eyotshela uFaro ukuthi uNkulunkulu kusasa uzoletha izibawu dedela abantwana bakhe kube umkhonza wathi uFaro kulungile mkhonzeni uNkulunkulu kodwa mkhonzeni khona la eGibhithe
wathi uFaro no angeke simkhonze uNkulunkulu eGibhithe. Uthe uNkulunkulu asambeni ijeni insuku ezintathu siyomkhonzela kude neGibhithe hayi eduze. Ungavumi mzalwane ukuthi uSathane adictate indumiso yakho uNkulunkulu. Kunabazalwane abaningi uNkulunkulu naye mzalwane wathi ubunjalo uzokhipha eGibhithe, uzokhipha koNkulunkulu baseGibhithe ngoba kunabazalwane abaningi abakhonza uNkulunkulu kodwa bamkhonza beseGibhithe bona basezweni futhi bangabezwe kodwa still bathi bakhonza uNkulunkulu. They never left Egypt, bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa bangalishiya iGibhithe. Bakhona eGibhithe banethezekile kodwa bathi bakhonza uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu noma ukuthi abantwana bami bangikhonze beseGibhithe, I want them to take a journey beze kumina bengangikhonzeli in the land. Uthi uFaro, uthi uMose no, asikwazi ukwenza lokho. We won't accept your compromise, Pharaoh. Asizukumkhonza uNkulunkulu wethu ezweni lakho. Athi Pharaoh okay kulungile hambani. Kodwa athi don't go too far. Ningayi kude kakhulu libani nje ngakuma outskirts eGibhithe. Uthi uMose asizukumkhonza uNkulunkulu ngendlela eshiwo Sathane. Sometimes uMusathane ebona ukuthi uyaqashula akwazi ukubamba uthi kulungile mkhonza uNkulunkulu kodwa ungayi kude kakhulu kube nama areas empilo yakho awabambele eduze. Athi manje seduze ma outskirts. I want to tell you bazalwane, we are going all out. Ibandla elikhishwa uNkulunkulu lesisikhathi eGibhithe ibandla that is going to go all out. Engezukuvuma ukuzwa ngoSathane ukuthi how far can I go to worship my God. Kuzophuma ibandla radical elithi whatever it takes, noma yini ayishoyo, noma yinini, noma ikuphi mzoya. A radical church is coming out of this time. Indawo asifisa kuyona ingcono nendawo esisuka kuyona ngoba uNkulunkulu uthi nomo nimkhonzele niseGibhithe nisezweni ningabezwe kodwa nithi nikhonza mina nomo ningikhonzele ngima outskirts. Kuyingozi ma outskirts bazalwane khona bazalwane nje abangenile emusweni kaNkulunkulu kodwa one step back bayaphuma. Udinga ukuya kwi-center kaNkulunkulu, uye lapho uNkulunkulu ekhona nalapho uNkulunkulu egcwele khona. Uthi kuNkulunkulu njoba sengenza lo mangaliso wesine wokuletha izibawu ezweni laseGibhithe, udlalela ke Pharaoh, akusezufana phakathi kwabantwana bami nabantwana bakho. Lezibawu zoba khona yize bakhe phakathi eGibhithe ngoba they are in the world but not of the world. And ngizobakhipha manje yize bakhe phakathi inhlupheko zeGibhithe ngeke zibathinte. Kuzoba nezibawu iGibhithe lonke kodwa zizungene eGoshen lapho abahlala khona abami abantwana. Into ezokwenzeka Pharaoh yile ukuthi I'm going to distinguish ngohlukanisa phakathi kwabami nabakho. Kuzoba khona umehluko. Hawu bazalwane, kuze kube manje zonke inhlupheko zazibathinte nabantwana baNkulunkulu nabo amanzi abaphelela abayigazi ngisho endlini zabo nabo amaselesele agcwala ku-oven nasembhedeni nasemakhaya abo nasey'tsheni zabo nabo babanazo iy'ntwala. Kodwa kuthi uNkulunkulu manje I'm going to deal differently nabantwana bami than abantwana bakho Pharaoh. Can I tell you church, uthi uNkulunkulu kusukela manje kulo mangaliso wesine uthi okuzokwenzeka eGibhithe ngekusabathinta abami abantwana. Kukhona izinto even esimene sikusona nesazongena kusona bazalwane, kukhona izinto ezosithinta yize sibazalwane sizabasawu ngabazalwane. Amasela azongena kwabanye bethu, abanye bethu bazoba nazo iy'ntwala ngisho amazimpula aseGibhithe siwaswela amanzi ngesinye isikhathi. Kodwa ngicela ukutshela akuzukuhlezi kufana, kuzoba khona umehluko phakathi kwabantwana baNkulunkulu nabangasiyena. uNkulunkulu is going to distinguish us lesi sikhathi, uzokwenza kube khona umehluko. Khona izinto akuzukufana kuba noNkulunkulu nongabi noNkulunkulu. Kunezinto ezizosithinta bazalwane. Ngenzeka abanye bethu ibathinta iCovid-19, ngenzeka we trust in God ingenzeki ngoba simezwini lakhe elithi le pestilence ingasondeli namakhaya ethu. Ngenze example, ngenzeka abanye bazalwane uNkulunkulu abaprotecte bangalahlekelwa imisebenzi namaholo anganciphi. Ngenzeka abanye bangalahlekelwa umsebenzi kodwa linciphi iholo.
ngenzeka abanye ibalahlekele imisebenzi kodwa you've got to know njengomcela kaNkulunkulu ukuthi akufani kuwena kunabantu abasezweni kungathi mancishiswa iholo lakho noma ulahlekelwa umsebenzi bese uyithetha ukulahlile uNkulunkulu akakulahlanga uzokunakekela ubufakazi bakho yilokho kuthi ngisho ungangena ihlane esikhashana on the way to your promised land kodwa azi ukuthi ingubo zakho azizuguga wazi ukuthi icathulo zakho angeke iguge usuku nosuku uzokwabela isinkwa sakho semihla ngemihla akuzukufana and indawo azokisa kuyona ingcono kunendawo ophuma kuyona you've got to believe mntwana kaNkulunkulu lesisikhathi ukuthi kunomehluko ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu akufani ungene emlilweni wedwa nongene emlilweni nendoda yesine indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu akuyonto efanayo mungene noJesu uphuma emlilweni kungashaya ngisho elodwa leshiya yakho yiza umlilo ububaswe waphindwa kasikhombisa kodwa uphuma emlilweni unganuki ngisho intuthu ngobani ngoba ungahambi wedwa ngaphakathi komlilo you've got to believe God kumele simkholwe uNkulunkulu bazalwane nakulesikhathi ukuthi kwenza umehluko ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu oh hallelujah iyangichaza ke le so zonke lezi ezinye zabathinta abantwana bakaNkulunkulu kodwa makufika leyesine kuya kweshumi uthi uNkulunkulu sengizodila ngendlela ehlukile nabantwana bami le ntupheko angeke sabathinta kodwa ngicela ubheke lokho uNkulunkulu akakushongo lokho before uMose decide ukuthi as compromise it was only after ethe uMose Pharaoh asamukeli iproposal ye-compromise yakho yokuthi sikhonzele la izweni noma singayikude kakhulu asiyamukeli siyayenqaba and because banqaba ucompromise usethu uNkulunkulu ke sengodila nani differently bazalwane usathane is going to offer you compromises kulesi sikhathi and abanye ngenxa yenhlupheko ngoba bayizwa lezinto ezintathoqala bazizwa nathi khona esozizwa engancipha amaholo ingalahleka eminye imisebenzi khona esokuzwa ngenhlupheko ezikhona ezobhubhane kanye nesomiso esehlela izwe kulesi sikhathi kodwa ungavumi ucompromise ngoba if you stand your ground uzoyiveza usimakade abonakale ukuthi ungubani empilweni yakho ngiphuthume ngidlulele phambili AS5 kwafa imfuyo eGibhithe yaphila yabantwana bakwaIsrael eGoshen number 6 baba namathumbu bonke eGibhithe kodwa ngabathinta abantwana bakwaIsrael you've got to believe God bazalwane ukuthi uzokwenza lokho empilweni zethu njengabantwana bakhe kulesi sikhathi number 7 ngoba khona isichotho eGibhithe kodwa sangaba khona ezweni laseGoshen uma ke soba khona nesichotho bemtshela kuzozichotho kusasa dedela abantwana bakaNkulunkulu uthi yena kulungile hambani kodwa akhambe amadoda kuphela uthi uMose angicompromise khamba wonke umndeni wethu akuzukhamba amadoda kuphela and bazalwane into ayenzayo uNkulunkulu lesikhathi bangithi is calling us out akabizi thina kuphela ubiza thina nemndeni yethu njoba ethathe ibandla libuyisele emakhaya ingoba akasekho satisfied ukuthi sikhonze sibe ngabodwana emakhaya ethu uthi ufuna ukusindisa wonke amalunga emndeni yethu ngoba is not satisfied ukuthi kuhamba amadoda kuphela noma omama kuphela kodwa usibiza sonke ubiza abayeni benu ubiza omakoti benu ubiza abantwana benu ubiza abazali benu ubiza abafowenu nodadewenu uthi I want the whole family ibandla engilikhiphayo angilikhiphi lodwa ngilikhipha nomndeni yingakho uNkulunkulu lesisikhathi esenza kangaka usibuyisele emakhaya waletha inkonzo nebandla ekhaya ukuze athinte amalunga emndeni yethu ngoba ufuna usikhipha sonke amalunga emndeni yethu angasaleli ngasemuva hlupheko yesishaka lombili yes8 kwaba khona ama-locust isikhonyana adla itshalo yesi9 kwaba khona ubumnyama bukhona lithi iBhayibheli wakwazi ukuthinta ngezandla ubuso wendlela ngomnyama ngalo uNkulunkulu uhlulela uNkulunkulu wabo welanga babe noNkulunkulu kuthiwa uRa who was the sun god yamahlo muphi kuRa mangenza kube emnyama ezweni lenu kodwa kube khanya eGoshen eliphakathi kwezwe lenu ngoba uNkulunkulu ungukukhanya kwethu uma kuzoba khona ubumnyama bemxwayisa oMose uFaro uthi uFaro kulungile hambani kodwa shiyani imfuyo yenu uthi uMose asikwazi siyomdumisa ngayo siyosacrifice
siyokwenza imhlatshelo ngale mfuyo yethu ungacompromise nosathane. Abanye bethu bazalwane usathane ilo area asibambe kuyona emfuyweni yethu kuma finances konke unye kusindisiwe uwonethi kuphela ongasindisiwe asifuni ukuthi silethe imali zethu siyisubject kuKristu. Uthi uNkulunkulu leli bandla alikhipha liza lonke alizukhonzela eGibhithe alizukhamba nje kancane, they are going to go the whole way. Kanti futhi alizukuza emalukhamba amalunga namalunga ngawodwa kuza imndeni yonke futhi siza nemfuyo yethu. Ungavumi mzalwane ukuthatha ingcebo akuphewe noSimakade uyoyispenda eGibhithe noma uyoyinikeza abaseGibhithe. Mukhonze uNkulunkulu ngengcebo yakho, submit ama-finances akho ngaphansi kaNkulunkulu. Uthi uMose ashiyi lutho, sihamba nayo yonke imfuyo yethu ngoba siyayazi velaphi siphiwe uSimakade and therefore sizokhonza ngayo uSimakade. Angeke sesishiye ezweni laseGibhithe. Uthi kuFaro hayi hambani ke niphinde ningibone. Batho Mose usho kahle kodwa yena into asizenza uNkulunkulu manje uzobulala wonke amazibulo nelakhi izibilo Faro. Khumbula ukuthi kaFaro yona izophenduka ibe inkosi ibe uFaro, so ujaja uNkulunkulu onguFaro ngokubulala amazibulo. Abantu bakaNkulunkulu ngenxa yegazi lika Jesu ngilozi yokufa yangangena emakhaya abo. Igazi lika Jesu lenza umehluko empilweni zethu bazalwane, liyasikhulumela. Ngidlule masinyane lapho baphuma masibephumile besulwandle olubovu uFaro aqinisa inhliziyo abajahe nempi yabo nempi yakhe. Mefika olwandle olubovu uNkulunkulu avula olwandle olubovu badlule ingene impi kaFaro imbozo olwandle ife. Na uNkulunkulu ujaji uNkulunkulu onguFaro uRa eGibhithe uNkulunkulu welanga number 2 ebukhulweni boNkulunkulu, number 1 kwakuFaro. Now asazi noma uFaro wangena yini naye olwandle olubovu ngoiBhayibheli lisishiyele ukuthi siyazi ne wayehamba nawo amasosha abo akhe mesuka eGibhithe, kodwa ngisho bekuthiwa akangenanga wabuyela emuva a defeated man ngoba his military might amandla akhe empi ayiqhutshwe onke ulwandle olubovu and wayenqunu phambi kwezwe ngoba izwe laselibonile konke okwenziwa uNkulunkulu ophilayo I am that I am ezweni laseGibhithe. Ufuna ukubheke lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu abakhipha nengcebo enkulu ngoba wathi kubantwana bakaIsrael hambani komakhelwane benu baseGibhithe bacele isiliva negolide neingubo. Wathi ngizobenza ukuthi inhliziyo zabo zibe favorably disposed towards you, banamukele kahle banikeze nekucilayo. Ngakho lithi iBhayibheli babaphanga bahamba bacela bathatha and uNkulunkulu wathatha ingcebo yaseGibhithe wayinikeza abantwana bakaNkulunkulu. I want to know you to know, child of God, sizophuma kulesi simo nengcebo enkulu ngendlela emangasayo. There's a wealth transfer yenzakalayo, lesi simo siyasebenzela, sizophuma singcono kunaqala. Indawo esiya kuyona bazalwane ingcono nendawo esuka kuyona. Enangikhulumi ngemali noma ngemali kuphela, kodwa uNkulunkulu is making us better. Kunengcebo esitholayo kulesi sikhathi empilweni zethu. When we come out we will not be the same. uNkulunkulu baseGibhithe bayahlulela. Uthi uNkulunkulu phumani nkulu bantwana bami, phumani nize kumina nizongikhonza. Ningangikhonzele eGibhithe, ibanisezweni ningabi ngabezwe. Ningangikhonzele izinto ezincane from eGibhithe. Come the whole way kumina lapho engihlala khona nami. Sizokwazi ukukhona baNkulunkulu like never before. Ukusiza ezweni lesithembiso, sihamba nemindeni yethu, sihamba nengcebo yethu egameni likaJesu. Ngicela ukukhulekela Baba egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyabakhulekela bonke abantwana bakho emakhaya nasendaweni ehlukile abakuzona babongcwele. I pray ukuthi leli lizwi libe encouragement kubo. Ngiyakhuleka ukuthi uphakamise ithemba nokholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo zabo. I pray bavula amehlo ukubona ukuthi lesi sikhathi asizanga ukuzoba bulala, kodwa njengegolide we are going through the fire, kodwa sophuma ngale sicwebezela ngendlela emangalisayo. Sisize moya oyingcwele ukusitshengisa ithixo esizakhileyo einhlizweni zethu. Sisize ukuphenduka to repent, silahle lezo ithixo oNkulunkulu bezwe abahlulelwayo kulesi sikhathi. uNkulunkulu asitshengisa khona ukuthi abanamandla. Siyacela ukuthi usiphe amandla Baba okubashiya sifune wena kuphela uNkulunkulu weqiniso. Masikhonze with our entire being, ngakho konke siyikho, ngakho konke esinakho. Let's go the whole way. Usathane angasibophi
ngeintambo zakhe asidonsele emuva kodwa let us go the whole way lapho sibizela khona masibe at the center of your will, at the center of your presence egameni lenkosi Jesu. Siyakhuleka Baba uthi sihambe nemindeni yethu abantwana bethu bangasaleli ngemuva egameni lika Jesu. Ama-drugs siyawahlulekisa phezu kwabo ngegama lika Jesu. Impilo engalungileyo siyayihlulekisa phezu kwabo. Sihamba nabo bonke abantwana bethu siyabaqashula kumaketango kaSathane akade babophileyo egameni lika Jesu. Nesizophuma nengcebo emangalisayo and le ngcebo soyi-investa embusweni kaNkulunkulu, soyisubmitha kuNkulunkulu asiziyoyidla ngendlela edliwa ngayo abantwana baseGibhithe. Angeke siyise ezweni ingcebo yethu. Busisa abantwana bakho. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' mighty name. Amen. Elokhuleka nalowo osekhaya othi angikazi ngimamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Ungakwazi ukwenze lokho sangaphansi kombuso kaSathane. Lisho njalo iBhayibheli lithi ayiningi imibuso mbili kuphela. Uthi uJesu ungekho kuwami umbuso usembusweni obumnyama. Uma samukela uJesu samukela asizela khona esiphambanweni ukuthi wasifela igazi lakhe. Uma simamukela liyasihlanza izonweni zethu lisibuyisele kubudlelwane noNkulunkulu Baba. The church is going into an exciting season. Ungasanga ngaphandle amukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uba khona umehluko phakathi kwabantwana baNkulunkulu nalabo abangasiye. Sithole usesayidini elright kaNkulunkulu ngokwamukela uJesu uphenduke ube ngumntwana kaNkulunkulu. Zithethelelwe izono zakho akuguqule indlela yakho yokuphila. Makuwena lo thandaza nami kafishane usho lo mkhuleke emva kwami abazalwane onabo lapho bazokulekelela uthi uNkulunkulu Baba egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi wathumela uJesu ukuthi ezofela mina engenazono wafela ezami. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni kodwa namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami Nkosi Jesu ngiyakumema. Ngena ubuse ube uNkulunkulu wami. Baba ngiyabonga ngokwezwi lakho njengamanje sengizelwe kabusha sengumntwana kaNkulunkulu sengisindisiwe. Zonke izono zami seyithethelelwe. Amagama ami asebhaliwe encwadini yakho yokuphila. Mhlawibizwa amagama abangcwele nelami igama liyobizwa egameni lika Jesu. Amen. Umukhuleke nomkhuleko nathi namhlanje mhlawumbe uyaqala ukusinikela kuJesu noma uyasibuyisela enkosini. Sicela usazise, sicela uSWhatsApp noma us-SMS uthumele igama lakho uthi ngikhuleke nawe mfundisi kule number ethi 071 630 4488. It's 071 630 4488. 071 630 4488. Let us know ukuthi wamukele inkosi namhlanje. Your life will never be the same again. Ngiyagqugquzela wamukele uJesu namhlanje funda iBhayibheli every day ukuze uzomazi kangcono lo nkulunkulu umamukeleki omamukele namhlanje ukhule loluhambo oluqalile. Number 2, thandaza kubaba wakho every day egameni lika Jesu. Awusela nje umuntu kaNkulunkulu, usungumntwana kaNkulunkulu. Thandaza kubaba wakho. Uma ufunda iBhayibheli ngiyagqugquzela qala kuMateyu kwelisha iTestament uzophinde uye kwelidala. Uzangicela uqale kwelisha lapho sekufike khona uJesu uzofunda kabanzi ngoJesu ngoba mina nawe sikwisivumelwane esisha. Elidala likhuluma ngesidala isivumelwane kodwa liyifoundation yethu liyasiza kubalekile kumele silifunde kodwa ngicela uqale kuleli lisha uzobona uJesu ezweni lakhe. Okwesithathu hlanganyela nongakwazi ukuhlala nabo kulesi sikhathi nomndeni wakho ekhaya lapho khona makuvula amabandla thola ibandla elishumela uJesu osindisayo uphuthume yoba yimember yebandla uzokhule ndawonye nabanye abazalwane. Ithi iBhayibheli singakuyekeli ukuhlanganyela ndawonye njengabazalwane. Inkosi inibusise abazalwane, siyanithanda kakhulu futhi sinikhumbule ngendlela engimangalisayo. God bless you. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo.